Mondliete kod mine mapoko donjo e keny e kaunti ma Bungoma koro dwaro ni jotelo e kaunti no owe kwedogi to kaber giriw gi lwedo e chwalo chenro mekgi. Ka giloso e boma ma Bungoma, minego ne okomora kod weche ma jatelo moro ma Kimilili yande owacho mar ni seneta mogwela Koni Wabwabuki odonje Kenya tok wuon par mare wito ngimane, kendo koro gidwaro ni jatelo no okwa ng'uono ka okamano to gibiro bago ng'anyo mar kwedo wechego kendo kwedo dwaro mare mar manyo komb telo. Weche mag kwedo joma mine maonge keny ne oliekore mane jatend piny Kenya William Ruto ne otimo limbe Bungoma ne chwalo chenro mag dongruok. And to women folk and widows of Bungoma County, with 7 days, failure to which the women of the soil will have no option, but to widows from all the 9 sub-counties in Bungoma County to stage peaceful demonstration against the MP for Kimilili constituency. Aende aombe mwenzake msamaha, wasemesane, kwa sababu wote ni viongozi wetu Kimilili, na sisi kama wamama hatutaki vita. Kwa sababu ya kusema hatutaki vita, tunataka amani. Yeye anakombea kiti ya gavana Bungoma County, na wamama ndio upika kura. Na wao wamama, hakuna mke anayeamka asubuhi aombe mume wake akufe. Sisi hatuna mabwana na hatuna shida. Sisi heshimu wa mama wetu. Kila mama ako na haki ya kuomba kura. Ni mjana anapiga kura, mwenye ako na bwana anapiga kura, kila mtu anapiga kura. Sasa kama unatusi wajana na mayatima je? Utawatusi aje? Wamama hawa wenye wanaitwa single ama wajane wamefanya mambo makubwa. Wamesomesha watoto, wamejenga manyumba, tuwache kushushwa. Tuko na uwezo wa kuishi katika nchi yetu tukiwa free.